بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد قال الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mauli mga kakasih sinallahu subhanahu wa ta'ala, mga anak apo namo katiranan amin sa barang abutan sin pagpamahalaya kini amin danundaran si masyawod sin pangadji dahil ngakalang sin mahasot sin mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian dengan hadis sindungan alaihi salatu wassalam, haruman ini dari naisag kami humanap sin pangadjian yatud namu maun pahadarat sin kamu haunu na sadya in kaya butangan niyo nanapan namu pangadji kawiaksahan sin kita niyo bunga sin pag-iman aula na tuon masi kita niyo pangadjian bunga sin pag-iman antara sin guru iban sin murid nagbakka sin pag-iman karena sin paghindu sin guru murid demikian karena sin in murid tiyay makniya in pangadjian iban ka-ihlas para Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kakasih, doon iwan sin adlaw di na mapinda, doon na iwan adlaw. Langit iwan lupa di na mapinda, langit na iwan lupa. Aula na insara sinallahu subhanahu wa ta'ala di na mapindah. Daya sarabdad to in wasihat si guru niya, pamurid niya
Dayon subay tuod himano siya maglain dayon hamarayaw pasarayaw-rayaw. Damikian subay maglain dayon nga kabayaan niya pagkabayaan sila Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tuan, aong pamintangan tanyo, aong sinuran tanyo. Kapalman sin Allah subhanahu wa ta'ala was-sabiqun al-awwalun. Hama sa sindungungan alayhi salatu wassalam. Natayma nila man. Sabab marayaw in pagpatay na marayaw in tinayma, marayaw in ipatayma. Was-sabiqun al-awwalun. Amin mga sila naglumba-lumba. Hadaman sindungungan tanu alayhi salatu wassalam. Naglumba-lumba sila. Pagkabayaan si Mahasus si Mahatinggi. Wala sila naglumba-lumba. Pagkabayaan singkita nila yung diungog nila aw na naman nila. Sa wabtiyanto nila inadto. Aming kita nila, aming diungog nila, aming kaya naman nila. Wala doon yung kabayaan sintuhan. Inyadturi kasanyang kanila dunya'y waladlaw akhir. Hakutika di kasanyang di karayaw kanila. Simpag dunya nila, iwan simpag akhirat nila. Tekuran nila. Kala-kalaaning karayawan tikuran nila sa karayawan day hatao patao. Bangsa taod-tao din karayawan day hatao patao tikuran nila in ialop nila karayawan original. Karayawan di magkuntay yung karayawan niya. May tayad to mga anak po. Karayawan day nagpapanjari. Ada pun mga karayawan singkitan niyo. Pakaniya. Inian ang jangkaan niya. Ang limit niya. Ada pun yung karayawan day natuantan niyo. Wala na sakop sin limit. Magbaya-baya in Allah Ta'ala. Sabab makapagbaya siya. Fa'alun lima yurid. Magbaya-baya siya sabab siya ipuntukan singkatan. Ada pun yung kita niyo. Misa ng pagbaya na to. Suway, laway rin nga pagbaya, kabayaan sito. Kaya sa wabad to, buhitaan kita niyo si Mahasut si Mahatinggi. Hido siguro pangurid. Was-sabiqun al-awwalun. Amin mga sila naglumba-lumba sinjaman na kauna. Yung paglumba-lumba nila nag-usos sila. Pagkabayaan sintuhan. Hindasyo sila yan mga tuwag. Minal muhajirin wal ansar. Amin mga sila naglayin din Makkatul Mukarramah harap pa Madinatul Munawwarah. Pagtag kanila muhajirin hindi ato
Ansar ang Madinatul Munawwarah. Ilhula dua ini mga tuan, qaddasahullah. Hula niuliyasin Allah Ta'ala. Papaayaran kato taniyo. Bukun tao makasadyang magayad, bukun tao Madina sadyang magayad, papaayaran kato taniyo. Qiblatul Muslimin wa manba'ul Islam. Qiblat sa mga Muslimin ibandayhan timugod yung panghindo sin pag-akama. Dahil sa wagad to, mga anak po, magkaunahan kita niyo. Hasala sila. Magkaunahan kita niyo siningod kanilin. Binilin marayaw, niyadto pa sa rayaw-rayaw. Binilin nila yung kabayaan nila, niyadto sila pa kabayaan sin Tuhan. Sarab tiyanto nila, yung kabayaan nila, tiyo-tiyo, sarawa yung kabayaan sin Tuhan, dunya iwanad lawak. Magkarunahan kita niyong lingat sin salasilan din. Muhajirin, iwan sin Ansar. Maita mga tuan, radiyallahu anhum, kauna, nagridain Allah Ta'ala kanila. Kiridaan sila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala sila nasasat silingkat sin dunya ini. Wala na sila misanimihog silingkat sin dunya ini. Naada kala, mga anak ka po na ginatuna, bukun ba malingkat hamasa nila? Piyatutub sila Allah Ta'ala yung tiap-tiap masa, malingkat damasa nila. Malingkat damasa na to. Wala sila imihog. Minsan sila inihog, wala nilang yung nanimihog nila. Sabab lagi makaihog, hindi ta sintuhan. Hindi ta sintao, minsan makaihog biyawon, kunso makasusana. Amo yan mga anak. Radiyallahu anhum wa radu'an. Nagridain Allah Ta'ala kanila. May tayad to. Masyaw ala tarikatillah. Niyanaw sila inilaway nila rin kabayaan sin Tuhan. Bukul sila niyanaw inilaway nila rin kabayaan sin napsu nila rin kabayaan sin sahwat nila. Kalla summa kalla. Ay nakapo. Basahon na ito yung kahalan. Bukun paagaron na ito yung kahalan. Bukun magad kita ng kahalan sa basahon na ito yung kahalan. Awit na nakatukan ang sintuhan. Haja kitabun mubarakun. Yung kitab ini katuan kadub hanggang to 10 kagupat sura di na nangyari mapinda. Pagka ini naman dari mapinda, kita ni magpinda, magad kita rin kabayaan. Kitabun mubarak.
nasing kitab mubarak inhalaw niya kasirul khairat. Sa taod-taod karayawan, magkagunahan kita ng mga anak po, karayawan data sintuhan, bukong karayawan, dahil hapikilan na to, iwan data nila, iwan kadang kupansin tao. Law ijtama'atul jinni wal ins ala an yanfa'uka la yanfa'uka illa bima kataballahu. Magpunin bang sa dulo bang sa manusia, magdihil kayo mo karayawan, punin mo kayo ng karayawan, mag-angkot na sila, hibukbuk naman kayo ng karayawan, di makarihil karayawan. May tayo siya magdirihim. Allah khaliqu kulla shay'. Ang magdabaya-daya, nagpapanjari singkatan, ulo-ulo. Kaya mga anak po, na imasa na ito yun. So, yung tiap-tiap siulakan din kato, tanong, magpinda. Magpinda rin hamarayaw, pasarayaw-rayaw. Mapasuran kato tanong mga muhajirin wa ansar. Radiyallahu anhum, kakuyaran sila sintuhan. Unang sabab, niyarad sila sing kabayaan sintuhan. Wala nila na iharad din kabayaan nila, pinagtawarmo nila, yung kamuhi nila, iwan sing kamatay nila, iwan sing katantan, pakaradyaan nila, pakabayaan si mahasud, si mahatinggi. Muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan. Iban sin mga sila miyagad. Isuhod na to patuhan-utuhan na mo. Paano mura kalipa agarahan mga sila yun? Biniin nila yung marayaw, nagto sila pa sa rayaw-rayaw. Bukol nila biniin marayaw, nagto sila pangali. Biniin nila yung marayaw, nagto sila pa sa rayaw-rayaw, karidaan sila Allah subhanahu wa ta'ala. Misan na to na karidaan sila. Huwag panyat na tuwirihin na to kanila. Inna Allah ta'ala wal na karidaan na kauniwan na kalasahan na. Ipon niya. Pawaitan nila tasin langit. Pawaitan nila tasin langit. Pawaitan nila mamusurun. Inna Allah ta'ala limasa. Papalasahun ingkat. Usog marayaw mga anak ako. Bukul usog marayaw habayta na to. Pulan ibnu Pulan. Wasala ila darajatil aliyah. Wasala ila darajatil a'la. Pulan ibnu Pulan. Hikuan mayroon pa darajat sa taas-taas. Hikuan anak hikuan. Yung muhajir wal ansar Tuhan yung nagproklima taas yung langit. Kaya nasaan sila Allah Ta'ala yung mga sila ini. Sanda kumantuan, lumurulaw lihan nila magpalat. Radiyallahu anhum wa radu'an. Zalika liman khasya rabbah. Karena napunog sila. Wala sila napulak kanat. Napunog sila. Nagmabuka. Nagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nujum jama'atul muslimin napunog sila.
nahambuo kakawayaan sin Tuhan nila. Di sila magpanglamod-lamod na kawayaan sin tao. Sa doon sila lumamod na kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yan Tuhan. Mapuat dengan muhajirin iwan ansari siapa? Walladzina taba'uhum iwan sin mga silamiaran. Fi kulli asrin minal usur, tiap-tiap zaman, tiap-tiap masa, aun sadda. Jadi itu kayatan melindasiu. Di natu kawaita sila, di natu kawaita kami. Hisi magbaita Allah subhanahu wa ta'ala. Masa natu ni dia nagbus kabaita na kami lang niya. Bukun sila. Ang pirarakato pa rin sila Allah ta'ala magkita. Di natu kakitaan. Ang pirarakato pa rin sila Allah ta'ala magsusulat. Ila tu kakitaan, hipaparat saya kato kan. Nah, pasinguran muhajirin, pasinguran in ansar, pasinguran in mga sila nyarad kanila. Baita. Kung daming pagtuhan nila, paglapang nila sila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wala nila na iyaga din kabayaan nila. Kansi na niyarab nila kabayaan na sinallahu ta'ala. Aturan yung masanatun. Paglapang nila sila ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah, wala nila na iyaga din kabayaan nila, kabayaan na sin Allah ta'ala niya. Aturan yung masanatun. Dahil nga sa wabdan mga Tuhan, mga anak ako magkaunahan kita niyo umukab sinsala sila rin eh. Tiyo na sila. Muhajirin nila silang siya. Napasampay nila ang pag-aarama. Kapag ka sila sa. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Maita. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin. Hiyato nila. Piyagunto nila. Mayagad sila kasabundalan. Wala sila miyagad na kabukuan. Paglapal nila sila ilaha illallah, hang sunag unur, way niya iyagad nila, kawayaan na sintuhang. Muhajirin iban sinasa. Radiyallahu anhum wa radu anhu wa aqsitu inna allaha yuhibbul muqsitin. Napabuntong nila. Napabuntong nila, natay nila. Tahan mga tuwan. Magkagunahan kita Muhammad sanatu ini kabuntong dia sing kabuntong nila.
puson na to, may kabuntong na to, amin diwing na to, amin piyarwa na to, apikilan na to, upama kung magtalang balahuyad to katanta, di ka kunahan. Suway na to da, alupon, bugbukan nilini. Ito kaya mga anak ko. Inagikato tanyo sin mga sila, muhajir ni Iban Ansar, bang natuli niya bugbukan nilini. Hiatod kita ni pasuwa. Pasanyangin kita ni Ria Dunya. Maig kita ni Ria kasusahan. Maig kita ni Ria kaliruan dengan paglingog dengan pagambula. Tanihan mga tuan. Radiyallahu anhum. Waradu'an. Kihuyakanin Allah Ta'ala kanila. Iwan makuyag sila patuhan. Kiyukuyakanin diaat. Labi makuyagin diaat nagdaat. Napad kamihad to. Wa'adda lahum. Aun siya sadya kanila sinallahu ta'ala. Magkagunahan kita ni nga Tuhan, di na kita ni magkagunahan din nga tao, wala ho kataan, hindi nga tao. Hindi ka din nga Allah ta'ala, siya magbuna karayawan din kato. Ang pentang, hipunya na yung kanya sing karayawan. Ang pasyaman din yung karayawan. Ang Tuhan di magkagunahan dayaw. Kita niyo magkagunahan karayawan. Yung muhajir ni Iban Ansar, karayawan din nga Tuhan yung piyakay nila, bukul karayawan din kanila pa kanila. Dahil nga sa wagyan, pagdatong si muhajirin, pakauman si Ansar, pi kamu. Ini papi marayaw. Buku ini papi buri ka. Di ka mahuri ka magula. Sa pi uling marayaw. Tayan tuan. Nah. Wa'adda lahum jaddat. Siya saddihan sila sinallahu ta'ala. Anadir kuwad na isab. Kuyag halawin sinatay, wala mo pakikita. Susun, kuyag kakitaan na. Ay masana to yun na nakapo na to, doon adlaw. Kita uling signal na langit. Magkita ho ng pagpapayuan malingkat. Na, kaya lingkatan na si pagpapayuan dahil hindi. Aw na buhangin maputi, aw na buhangin bukon maputi, yan ka. Ini yan alamat sadya. Ayaw makasasaw kay niliyan. Amin beta sin Allah Ta'ala wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Suka yan. Mag-anod-anod. Hasaun niya. Hakid niya. Bukong design sintaon. Dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkaw kirayawan sindihan dagbos. Siya na sintao. Pialingkat na sintao. Laging dayaw. Mga anak ko. Ayaw kita manimbang. Ayaw mahinang sababi kadili, hika standby, hika lalay sa pag-ibadat tanyo.
pasalan sin lingkat sin dunya pia lingkat sin tao. Siguran na lingkat si Muhajirin wal Ansar nagtabipon pa Tuhan. Biniin nila yung mataod kabayaan nila, niyadto sila pamataod kabayaan sin Tuhan. Sebab itu kita ni. Hiwin na ito ng mataod kabayaan na ito, sabab di na kalagihan, ng misan kalagihan, magkaubos da. Madto kita ni pamataod kabayaan sin Tuhan, di pagkaubusan ng Allah Ta'ala karayawan. Ano yan, mga anak ako? Wa'adda lahum, maka kuyan. Sabi kita ni kumuyang bang kita ni makaurod sin limpa sin mga nasabot Muhajirin iwan sin Ansar. Dahil sa laban mga tuwan, mga nakapo ng sabutan na mo kamukisa. Kisah sin zaman sin Nabi dan sin mga sahabat niya Makkatul Mukarramah iwan na Madinatul Munawwarah. Wasiyatu Rasul sallallahu alaihi wasallam li Abi Jar. Nag-advise sin Rasul. Natin yan nagpatuntong yung junjungan tani alaihi salatu wassalam kan Abi Jar, napay na kita niyo. Unang pagpatuntong niya. Aming kagunahan na ito hamasa na ito ini. Kaya din pagguna na ito, lagi rin sin pag-ilis sila nakapo badly needed. Lagi rin dito. Necessity, lagi parang dito. Nasabot mo yan ito paglaulon. So ngayon sabuton na ito nila ikaw laulon, sabab di makalaon yung karayawan din nga Tuhan. Yung makalaon, karayawan din nga tao. Sabab bigyakan yung tao ang pamumakawa. Dunitan yung tao ang pamumakawa. Inallah tarari magkahunan diyan ito. Ano yan Tuhan? Na injawab uno wa anta silan rahim in adbarat au qutiat la sahatu udin unudawatmu misan pa sila nalikod na kayo mo rin na lumasakay mo lasara umita yan sila nalikod na daakan kayo mo sintuhan. Dumo ako patuhan, Tuhan ko, tayo kuran na ako, sinunudukat ko, rin na lumasaka ako. Pangaluan na tayo mo, di manaykod ka nga. Umalok da ko, Tuhan ko, ano po ko rin lasa, kabayaan mo sa wabdaakan mo. Way santuan lingog, way santuan iluhala, way santuan pakambuda, wairun saan bala barakat nilang nato kata na hindi hawag waliyazu billah matawid sin bala wairun sin mulka wata subhanallah naita nanunok na yung sin nanunok na din sin matawid sin ang pangkong magsukna in aunsin nandungin hawaisin in waisin diruahan niya in mataudsin ng diruara aturayan to wa antasil ar-rahim wa in addarat wa in quti'at ay mutud bugtu'ah kasila sa muha unudukat mo
Bisan pa kau ti ay Quran na, manhinubing na kayo, aga na rin kabayaan sa Tuhan. Ay ikaw kahapaan sin setan. Ayaw ko may tap sin setan. Sabab ang hadis yung gunggungan, alayhi salatu wassalam, yakunu alayhi salatu wassalam, Ar-Rahim ismun min asma'illah. Yung rahim, ngayon sin Tuhan. Pagka sila siya, ngayon sin Tuhan. Dakan sin Tuhan. Man wasalahu wasaltu. Hisusin sumugpat hayin. Hapag sugpat kabayaan ko. Baita sin Tuhan. Wasaltuhu. Sugpat ako niya. Man kataahu. Hisusin namugto. Sinsusugpat ko na. Nakatir ko mo. Tuhan yung sinugpat, bugtuon mo. Amin ka mo, bugtuon yung tulig, pakanila, dakula sa problema. Amin ilang bugtuon mo, kawaon mo kayo, dakula sa problema. Puntutan ka. Sa wala ka buka-buka sin tao. Man kata'ahu, kata'atuhu. Hisusin mamugtuhay ni sinsusugpat na sin Tuhan, bugto na siya patuhan niya. Tuwat kong Tuhan, bugto ng ilaw. Kaya bugtuan na kau napas, bangyung pinapas, yun yung pagtagpatay. Tayang Tuhan. Namisan pa kau ti ay Quran na. Misan pa piya butod-butod na. Ayaw mo hinangain doyad. Dulo ako patuhan. Utuan ko ano, baharanin atay ko atay. Muhajirin ni Bansul Ansar. Utuan ko pasuga at kumagtagipon kay Muya. Sinsubi ang suwak nila. Kalbuhu mu'allakum billah. In atay niya timataalok pakabayaan sin Tuhan bukun timataalok pakabayaan sin tao. Doahan po. Sin Tuhan, ito na mo. Hikaru wasihat sinjunjungan kan Abijar radhiyallahu anhu. Bihubbil masyakin. Lasahain kataan manusia ini. Aula-aula lasahatu dengan miskin. Tuan nama sanatu maglasa dayahan iban dayahan. Karena magkarayahan tu. Maglasain hansam iban hansam. Na maglasay sa mangyausog napaparak. Di magsaliratulan nila. Ang tayong kataan niya siyang buhok na sintuhan. Naman gani, manong siya maginangatulan, magkanya-kanya sila. Uwit ng baita sintuhan, wa'tasimu bihablillah. Ay na kamo maghambuk kakawayaan niyo, ay na kamo magbaugbog kakawayaan niyo sa paghambuk na kamo kakawayaan sin Tuhan. Pagbaugbog na kamo kakawayaan sin Tuhan. Amo yan mga anak po.
sa miskin. Hadaman sin Umar ibn Abdul Aziz, pag-ubos sin Khalifa, upat siya na kalim. Dua tahun day bantuan ng Khalifa, napasan lang niya imadyanak. Unang tiyagpasan lang niya. Ini kalam sintuhan, bukan hadis sintuntungan alaihi salatu wassalam. Bukun magpataod sin budget, ito na yan. Nauling piyakay niya. Para yung pag-iman. Para yung pagtauhid. Mamaubo ba syara? Ito'y kuro yan. Bangera din tuwan isang linggo. Tarangin miskin. Pasinong hapayong sindayahan bang nakura. May naman sa natuloy suko sin miskin, kaon pa sindayahan, kaon pa sin nakura. May kan suko na sin miskin. Habihad yung kahantang, habihad yung papata, sinan yan yung miskin, hamasasin, pag-Khalifa sin Umar ibn Abdul Aziz. Kaya kayo sa dengkan lang sin Tuhan, Iwan Nabi sinjunjungan alaihi salatu wassalam. History menjadi sugay na tuyad tu urulong. Salah sila nila. Hipapala sa miskin. Hama sana tuloy misal kumustahun miskin kampung niya. Inna kaunin manahuhambuk taura. Patago na ako lang ni biyon na to, ni parino. Hindi akong tuwan ang kalumbay. Darain maas, darain nagtutungkod, darain bata-bata, manabo. Pagod nga tabo, ya astulan ni maas-maas, ya astulan ni sibi-sibi, sarab. Nagkakaon na dito pahiyap di na, naita sa mabong kabayaan niya riho, di marikan niya. Tulan niyo mga anak po. Dunya. Ayaw natin paggantiin dunya pa akhirat. Biyaita na si mahasot si mahating di paginggungan nilang kato tayo, walal akhiratu khayrun lakaminan. Manayawin akhirat din sini. Amin jadi kita mubihaon. Magsakit si tinilkun na to halambay. Magsakit si tinilkun na to sa sakatan. Magsakit si tinilkun na to sa kadsikad. Labin dayaw sindito. Kandasiyo. Amiyad mga tuan, kandasiyo. Nah, unin siyabot hikatu wasihat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kanabidan an la tanzura ala man fawqik. Ay ikaw magatod sin nakataas din kayo. Unin natin ay ikaw magpangihog. Aming darajat mo mastan, ay ko magatod mastan ka, ikaw estudyante, pangatod mo kayo mo. Sa kalito, ating masa natubiyahon, sa gym, sa jasen lang kunoy, pangatod niya, habaran niya, general. Kung kan sa gym, sa jasen. Ay ikaw magatod sila taas, sinaturon mo hababa. Dahil ang mga maksud niya ay kung magpangihog, nangihog to, aning tawa masa na to yun.
madto pa mo sino ay lihon, windo siya pin, malihog. Pag-uwi nagkakaliwan anak apo. Turan mo yan mga tuwa. Ito na, ay ikaw magpangiw. Ang dahil jiki mo. Ay mo adya pa usa. Ay adya ko mag-us-us. Ay mo sadya kawain di jiki mo lang haray mali. Kawain di jiki mo lang hadaan marayaw. Maturan yung papata si Manu siya masanatun. Hilakaw na, hangkat urahay manabo. Hila masanatun nila, kung tambulun nga lang ba, ito katantan manabo. Na nangibog. Ulo pendeta, sindunggungan alayhi salatu wassalam, kanabijar. Pataura. Wa uksir. Pataura imlapan mo min qawli la hawla wa la quwwata illa billah. Pataura imlapan mo la hawla wa la quwwata illa billah fa innaha khairun min kunuzil jannah. Gusi, ayaw maglalaging tao gusi. Yung kaiwanan nagtarainot na. Yung kaiwanan nagkalubunin bahay. Yung kaiwanan nagkalubunin siptiptan. Sin na kuno pagsakali ay gusi na kuno pagsakali siptiptangin nakali. Sintahong jipon. In makaingat dahaon, ang rin taong kaingat. Dahil nga sabab, yanin nakara, kami nagtuyo, haatulan. Na, pataura, na, bangin nakarat, dahil di hunawan, napasanyang niya na yung kataan, yung kampung niya, lawag simpagula niya, nakuha simpagula niya, napasanyang niya, laging sanyang sinadlaw susung. Inuway hinangon kaya unitan madyan. La hawla wa la quwwata illa billah. Kanjun min kunuzil jannah. Bukong din amin din na sinanyang na. Alhamdulillah wa syukru lillah. Sa lagi dayaw sinyad tuwing makakawa kaniya illa pang sadya la hawla wa la quwwata illa billah. Way makapinda sing kahalan hisyo. Na patawran ng ngadto. Yung kahalan mo nani pinawdasin Tuhan pakahalan maraya. Di kau makakaus magpinda sing kahalan mo wangway lamod sin Tuhan. Bang muna pinda yung kahalan mo pikilan mo lamulan kau sin Iblis. Pila tahun da nasipog na kau. Sabab manipog din Iblis, di na to sadya ka na naman. Diyan dinindag mo sin palipog niya. Apabila kay kuran mo ng kawayaan sin Tuhan, sipog na kau sin Iblis umalog pa Tuhan. Bang matan umalog kau pa Tuhan, di na in-Iblis. Di makato. Dahil sa kabihan, parman sin Tuhan. Parman sin mahasub sin mahatinggi. Wa inna jundana lahumul walibun. Sa bunay ito din sundalo na mo pang ng si Tuhan di pagdauro ng daraog. Na Tuhan asuwan ng baran mo, kansyo kang sundalo. At abila rabaan ko sundalo sing tao na isyo si makusog sanjata.
At apabila sundalukaw sintuhan, way makalusing gaus sin sanjata dengan Allah Ta'ala. Aturat yun. Na magkahunahan na kita ng pakukus, magkahunahan na kita ng sanjata dahil Allah Subhanahu wa Ta'ala sabab di makaatu uno-uno sanjata, uno-uno sundalo. Bisan pa rin yung pag-training nga rin makaatu. Tiwagina sila Allah Ta'ala wa inna jundana sabi na tuding sundalo na mo nahumul ghalibun di pagdawon tarbatain hangka kudyak man tadi nasuwang na to kung baran kansyo kita mo hisyo nakarekrut ka to tanyo kansyo sanjata uno sanjata narana to bang sundalo sila Allah Ta'ala ng darao bang sundalo sila Allah Ta'ala dahil lasahon dahil kasayo zalikal fawzul azim paruntungan mulia nadauhat din paldauran sa rayaw-rayaw nadauhat din tumbas sa rayaw-rayaw dunya iman adlaw akhirat nakapo nagtataw ko sino gusto sa tawan ng karayawan kamayaan sintuhan pakayang karayawan kamayaan sintuhan dapo ng karayawan dahil nga taong pataw misan hindi rin na kayo kawang magbalik kana inaling kayo na ulaw na kawang magbalik hindi rin na mahalo sa lang ni sikum ay nalawang labas sa mahalong siko ito na yan inday Allah Ta'ala muadto in final amuadto ganuk dahil nga sabab yan magkarunahan kita niyo sanjata rin nga Tuhan la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah kau wala nakalapanhay mo ikaw nakasud pa kawayaan sin Tuhan niyapal mo na wala mo rayanan wala pa kau nakasusud pa kawayaan sin Tuhan sinud na niya kau pa kawayaan mo dahil nga sabab yan yung maglapanhay mo way nakabayaan niya agarun niya way nakabayaan nila agarun nila paharapon nila na pagkabayaan sin Tuhan na uning puntukan kabayaan sin Tuhan ar-rahmatu wal mahabba magkasilasa mag-ulo-ulo inagdarahay nilang lasahon inagdarahay nila wala pa nagilang papahinang niya intututin hinang mapataod niya inruin hinang makulit niya na ato rin hindi matuhamasan nato yun dahil nga sabab yan mga anak kapo humarap kita ni pabayta sin Tuhan bayta ka ito tanong sila Allah Ta'ala ya ayuhan na inawisin mga sila panday-panday ka na pag-aarama panday-panday ka na ini siya mga sintuhan ng pagtawag siya mga sintuhan ng baita niya ya ayuhan nas u'budu rabbakum mga kamu manusia suruh sin Adam tunggalan usad din pagtagipon mo pa to tunggalan usad dyan pagtagipon mo pa to kabtangan tunggal
wala na tuyang kaan. Lemuran na to sin mataod, lemuran na to sin kabayaan na to, lemuran na to sin kabayaan nila. Pagtawakan yun, ayaw mo na lamuran ng kabayaan mo. Agad na sa kamuha kabayaan sin Tuhan. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum. Tunggalan niyo sa din pagtagipon ng patuhan. Naita. Ang tagpalihalaan ka niyo. Way makakaus ka niyo magpalihala. Punon ng tao makusog magpalihala. Ni sa limbaran niya, palihala na. U'budu rabbakum. Ay mo tuda ka rin pikilan mo. Ngayon, maraog ko na yung magpikilan. Ngayon, maraog mo. Kaya, ay mo ka rin na yung simpikilan mo. Paakarara ka ba yan, sintuhan? Sa rabang uyaga din pikilan mo, ay mo sadakyan na naman, sipog na kausin at atong hisaytan, manusira, hisaytan din, ano pa nahadarat sintuhan mo. Kayan to. U'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Papanjari kato. Manamin kang handi, ubot na ko panjari sintuhan. Yung pagpapanjari kay mo sintuhan, ahsanul khaliqin, sa rayaw-rayaw pagpapanjari. Inatulan papaakaran kay mo sintuhan, bukon mahulit. Yusrun. Liman yassarallahu alayh. Maluhay. Siyo-siyo paluhayon kanya sinto. Sa hindi na ito maparaan, hindi na ito mapaluhay. Sa kaino kita nuri, pumaalok pakabayaan sinto. Sa kaino kita nuri, manghinugali pakabayaan sintuhan. Sa kaino kita nuri, magto. Unin hilang si mga sila muhajir ni Riwan Ansar. Iwan sinirad kami lahat tiap-tiap na siya. Di man dariway aun sadya. Inna kasi ada kalamat taud wa inna qalin. Sa India tiu-tiu na kuma. Natuan ayaw na kita ni makadamat taud sa law. Magad na kita nga tiu-tiu kuri. Radiyallahu anhum wa radu'an. Ayaw kita ni kumuyag sinding na tao. Ayaw kita ni kumuyag sinding kanila. Sa kapuyagan na to, dahil Allah subhanahu wa ta'ala, kuyag din nga tao temporary. Kuyag din Allah ta'ala, bukon provisionary. Original. Nangyasawab yung mga tuwan, maun kita ni pangukot sin pag-agama. Inukot sin pag-agama, urukun Islam 5. Rukun Islam 5. Rukun iman 6. Inukot sin bayhad. Na inukot sin atay na itong patuhan, namuyad ito mga tuhan, siniyod kita nyo. Insya Allah ta'ala, pangayon na ito, biya sinukot, biya sin katutog, sin pangatayan, sin mga muhajirin, iwan sin ansar, nanaykod sin hadunya. In kiyawin kato tanu ramot, huhut sin pag-agama. Ngayon kita nini manaykod. Problema na kula. Bukon da huhut, bukon da kusog. Sa pangayon na ito mga tuwan, bangman huhut, iwan kusog, magrida kato tanu Allah Ta'ala, biya sin rida hamuhajirin iwan sin ansar,
iwan simyagad kanila, tubtub na jaridto, niabot ni waktu na to, salam doa na mo ang mga anak po na mo, iwan sin sa barang, ini sinasawod, simpangadji, day hakalan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan din hadith sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arhamna wa afina wa'fu anna wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya alim allimna fa innaka anta allamul ghuyub. Allahumma ya rahman ya rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya tawwab tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. La hawla wa la quwwata illa ant. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lijami'il muslimina fi barrika wa bahrika wa jawwika ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ansuril ikhwanana al-muslimina fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma ansurhum nasran mubina wa fathan qariba ya hayyu ya qayyum ya jal jalali wal ikram. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Wa sallallahu ala khair khalqika nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.